Namaskar bengin sedang ya kenika video ke bawah tasngi ngashkwa ban kerpa ipi boro bopinya follow ya kenika Instagram account ko jangi namar kidon ki bawah ang ba kimjuyo ya ki notifications ladangi pelike ya ki video ki bathamai tiha kenika Instagram account pan ngi pentep baik mana kapor ya ki followers bangi dang shu pelike ya ka video ke bathamai hakini ki stories ngi shed upload mala kapor ngi pentep kumkane bangila upload video ke bathamai po YouTube bat ladapi klik ya ketika link ke badan teh jerong pensa yo sakawai pat ke link bat saklik biang sesisen bat kansa pen i baik syaka YouTube bat pensa i ya kenika video ke bathamai ti sungba follow yang i hapo ke Instagram kanang ba pen nomdo iki videos ki mingi upload thamai te sesisen pan ngi pedang subhai pi baro syakanika channel ke jengi bat hakanika video ngin pe yakini ki post ki berang shulai thamai hapo Meghalaya yakini ki post la palai taka Indian Army mentau benai arjar apuar ki keteng jengini ki post ki langkum ne Agnivir General Duty All Arms Agnivir Tech All Arms Agnivir Clerk Storekeeper Technical All Arms Agnivir Tradesman All Arms 10 pass Agnivir Tradesman All Arms 8 pass kelas dia lene katarik bakado popila ban samindiki applications kade holai tarik benai August arajar apuar yakini ki post Indian Army Agnivir ka service kandai saus nam ka age limit lene ka kerta ka beredo kade ka nyaus nam hendro benai bat ka bahado kade arplais nam ka salary lani ko tulop kolongkom ne ka snam ke beningkong ka salary lani ko tulop kadai laipo hajar ka salary hakti pinyo 8000 hakshi banai haka snam ke baar ka salary lani ko tulop kandai laipulai hajar ka tulop hakti pinyo 8000 shispa hakshi banai haka snam ke balai pan ka salary lani ko tulop kandai laipun 1000 sanspa hakti pinyo 8000 sanspa prapo hakshi banai bat haka senam ka basau ka tulop lene ka salary kandai 10,000 hakti pinyo 80,000 hakshi benai hadin dalakot kene ka service ka basau senam ka pisa kan selang shipau point saulang bat ru ka interest ka life insurance cover kandai 10,000 lang bat anda peladap ya kene ka service ka basau senam pinsa yo ya kene ka seva nidhi package ka babon ki jingmentoi ya ka post Agnivir General Duty All Arms ka educational qualification kalongkom ne pilade ban pendap lane pilade ban pass ya ka kelas dan lane ka metreng pat pidai ban yo 100% dala dap khenlot brokhot ki marks jong ki subject bat pidai ban yo kumba lai percent highway pe iwe ki subject ya kitu ki balle ya ka metrek na ka exam board ki ba board ya ki grading system pidai ban yo at least ka D grade kabadai lai percent hado 10% ha iwe pe iwe ki subjects lani pide banyo lai percent bat anda pila adap khailot barakhoi ki marks jikini ki subjects pide banyo 10% lani come here ke kram I preference gitu ki bala don ya ka driving license ha ki light motor vehicle lani ki kali ki baret pide banra ya ka driving license ha ka sngi bolong kanika rally ya ka post Agnivir Technical All Arms ke educational qualification kalongkom ne pelade ban pendap ya ka class 12 haka subject science bat pide ban syam yakini subject physics chemistry maths ban English bat pide banyo 10% anda la kenya ki marks jong kini ki subjects bat pide banyo at least 10% highway piway ni kini ki subject lane pelade ban pendap ya ka class 12 haka science bat ki subject physics, chemistry, maths, but English na kano ka state education board lani ka central board ka badan lang bat ka NIOS bat ka ITI course kumba shisnam haka required field bat ka NSQF level 4 shanang ya ka post Agnivir clerk lani storekeeper technical all arms ka educational qualification kalongkom ne pilade ban pendap ya ka class 12 hakano ka stream arts commerce lani science bat pide banyo 100% haki marks da pila dap calculate brokhot ki subjects bat pide banyo at least 10% ha iwe pe iwe ki subject pide banyo ya ka 10% haka English but maths lani accounts lani bookkeeping haka class 12
Ya ke post Agnivir tradesman dan pass all arms ke educational qualification kolong kumne. Pilade ban pendap ya ke kelas dan lene ke matrik. Pilade ban pendap lene pilade ban pass ya ke kelas dan. Lada pide ba simple pass ru kam lelai tangba pide ban yo lai persen habaro ki subject. Ya ke post Agnivir tradesman all arms 8 pass ke educational qualification kolong kumne. Pilade ban pendap ya ke kelas 8 but lada pide simple pass ru kam lelai tangba pihak banyo lai persen habaro ki subject. Ki candidates ki balong eligible bagi buka ban apply kini ki post pihak ban login syakane ka website kepada www.joinindianarmy.nic.in bat pihak ban shna ya ka profile ke jangpi. Ya kene ka online registration lene ka jing submit jang kene ka application kan sakhang ha ka laitering benai August arajar arpuar. Ki candidates ki hab ban print ya ka admit card lada kilayo bat pihak ban ra syakane ka rally hakasingi ke bapidai ban lai. Kene ka army recruitment rally under Agnipath scheme kan Shillong ha ka Manekshaw Stadium 58 GTC Happy Valley Shillong Meghalaya nado ka arpo nyutrik benai September hado shpautrik benai Oktober arajar arpoar. Ka admit card kinsa pha lingba ka email ke bapi register hakateka website shua lene haka arsan tarik benai August arajar arpoar. Hakane ka admit card ke jengpi kinsa tho ya ka tarik bat ya ka por jengkane ka rally. Te pide ban pej bha ya kane ka admit card bat pide ban let katkum ki por ki balatho hakane ka admit card ke jengpi. Ka link jangkane ka Indian Army website ngala ai po description jangkane ka video bat ka official notification lene ka official notice ka bala apply hi dagane ka Indian Army ya kane ro ngala ai po description jangkane ka video tis ngubha download bat pule bhashwa ya ka shabapin apply kini ki post thanang bapin tip shushu shphang kiwi pat ki details. Ya kitu ki ba prepare lene ki ba jingpynkhreh ya ki SSC exams lene ki pat ki judge competitive exams ngala ai ki link jang ki kon ki badon kam apo ka description jang ni video te phila ban klik ki link bat phila ban order ya ki kini ki code ki iarap ya phi apor ba phi jingpynkhreh ya kini ki judge exams.